Aku ora bakalan mandek, bakal terus tak pahami, masih terus tak pikir, lamun bisa tak paksa, apa getieun bokon, apa bae asalkan menerima aku. Kawan cuma perlu nerima, ora usah dipahami, ora usah dipikir, cuma perlu ngenteni. Aku ambekan gokoan, jadi tetep planning kene. Boleh coba nerima aku, nyoba gen ngerteni kabeh tiada deka arti. Selawas ora bakal mandek, pengine rasakeun rindu tiada dekna siji, ada waktunya semisahna. Nyoba gen ngerteni kabeh tiada dekna arti, selama surah bakal mandek, pengine rasakeun rindu tiada dekna siji, ada waktunya semisahna. Nyoba ge ngerteni kabeh tiada dekna arti, selama surah bakal mandek, ingine rasakeun rindu tiada dekna siji, ada waktu semisahna.